Bir adam alımdan soragan eken, "Ustaz, men özüm kemçiligimdi kanday bilsem bolot?" Men özüm inde kemçilik barбы? Oşa kemçiligimdi kanday bilsem bolot? Degende aytkan eken karap turup, "Sen barıp ayalыңдын kemçiligini betiге aytkin. Sen manandaysың" degende, ayalың senin kemçiligingdi dagы үй bilen poni kemçiligini aytышат деген экен. Kemçiligingdi bilgiңiz келсе, барыңдагын ayalыңызга айтың. Sen manandaysың, таза эмессиң деп көрүңү де, өзүңдү билип ал дейт да. Sen керек болсо атаң, апаң, эжең, карындашың деп бүт бардыгын төгүп ташай турматы турат. Ошондуктан албетте биз кемчиликтерди эркектер өзүбүздөн карайлы, өзүбүздөн издейли.